ene bothata gore rena regile di acha ko malapeng a marong o itse ka tseno nna nke ke le doctor or magistrate ke le busy ka di-objection maro tla lona modimo a se sekae. Utlele e banna Ow, Baba. Go and find out, man. Don't assume. Hello, everyone. Welcome to Mzansi's Finest Videos. This is Davis Mohomo. Please support my channel by liking, commenting, and sharing. I will appreciate that a lot. Azeshe. 80,000 for Lobola. 80,000 for Lobola. Ngao to every day at 3 a.m. or track. I can't. e bana e le gore go tlhokometse mamo Ek weet nie bra. yo ek weet nie wa batho Is jy mal? o tsela mala Yabo umuhlangana nentombi yami. Le Intombi yakho. le. Ubingelele kuphela uthi sisawubona. Uphelele lapho. Sawubona, gorgeous. Ungayiceli number. Nanam, asosicela ne-meter number, but not even an ID number. She's all yours ngowakho. Find us keepers. Congrats. Bye. Ngiqeda ukufunda lana kodwa khonto engicabangayo yindaba abalungu bebancane kanje evarsity. What if kusayi-apartheid lento yokufunda? Umuntu asuke kibo because of Kiabanda ayolala emizini yabantu angcono. Make it a test for HIV. Ke tlo botsa the following questions. Motho o na le pholo. GTI. Doctor na le yona pholo GTI 1.6. Oh, o na le yona. Alright ngwana ka ya le re ba le bakashili ne. We ne 2 times a day. Alright? Then we ne 3 times. Ne it's a missionary. Mara we na habedi we na hawana. A ke re prevent ra fokotsa ke ra ke ro itse batho ba di pholo ba bya. By the time uthola umuntu right for wena. Ha ha. Yoba umuntu wrong. Hayi umjolo bafethu. Ene guys khopela hello tsa lena tsa bophelo di le sharp le tsong ko maphelong a rena la bana ba bang. O rekile teke o tura 8,000 hana le mpeto ke maitse nna ke nyo go bala ya re ke nyo go tsama mo hotlhe mo ya la rae ka teke ya ka o tura tshwantse ke apare mazenge ke le thabise ke apare mkhuku wa kwa hae sa tlo gafa le ba ka re ke apare teke one ke yaka ke repeata diaparo go bontsha gore ke nna o nna rateng a ona ntho betele ntho tswang go maphelong a bana ba bang sisi. Hello? Friend, we are putting Gombion. What? We are putting Gombion. In Gombion. What's in Gombion, man? In Leo. 1965, but we can't win. Speaking 1965? Wabonile lamavili lawa ya ukuthi a square. Video one, manje. A square. Amavili or Video amavili? one. Ish, Are you mad?
izolo bengingasahleki. Stop doing that. No, what is your problem? Are you okay? But do you think I can go back to school? What are you doing? Why are you speaking like this? Are you okay? Ish, indaba ngiwariswa amabhasi man. Amabhasi wani? Agreeing. But noma singahamba ngetrain akunandaba yazi. Yapi, wena nobani? Yamavilla Square. But we should really go to Bali. What are you talking about? What is going on with you? The thing is, no, my thing is that I just want to get married. Are you serious right now? What's going on with you? Are you drunk? Why are you random? Drunk in love. Okay, is turning 3 in September. I'm saying for my pregnant man. I'm sure pregnant. How are you skipping conversations and having random things? What's going on with you? So if I can Angela Kate. LP Gate manje. Let's born Kate. Pass. Let's go. Kilo botse. Mojalo wa no. Ibile a o sa o fa le chance ya go tshware number phone tsa motho a o ka tlho. In and out, phuma ngena. Fela bya. Ngana masale abe home alone yibo ke. Nami lapho ngine girlfriend and then manje anginandlu la ngayisa khona vele. So guys, ngana ngicela ukuthi angiboleke indle seyibo. Angiboleke vele umngana ukuthi ngavaya ngisho into zami lapha ekibo. Ayi nami ngifike la ekibo la. Sifike sihlale no girl. Ato girl uphethwe indlalo lambile yabo. Ngivanye ucheka something lapha efridgini. Hlangana ne yogurt sesiyafini ngize nayo. Sidle no girl. Sidle le yogurt ne. Then le yogurt mangidla ngizwe manje ukuthi no. Le yogurt le ngathi ine flavor ye-Vors. Ine flavor ye-Vors le yogurt. But no ngingamind ngoba yogurt asinto zami. And ilama yogurt la snacks la bathi ama plain yogurt. Ngidle le plain yogurt. Okay, ungabi nankinga. Ngimoshe ngokubhodla. Mangibhodla ngibhodla i-Vors. Elo mntana lo anyanya athi hey wena uyahamba ekitchen mawufika lapha ufika udla i-Vors kodwa ngilethele yogurt. Ngithi no mina angidlanga Vors mina. Athi why bhodla i-Vors? Nami ngixake ukuthi vele why ngibhodla i-Vors yabo. Lo mntana lo yakwade vele. Bangincishe sometime ngingasatholi next. Ngikapha umntana ukwatile ngithe ungana nami ukuthi no jo azange sakhona ngoba umntana ukwatile ukuthi mina ngibhodla i-Vors nasekhaya ngidlanga Vors mina yabo. Hayi siyeke njalo. Sasekuseni ngivusa umngane wami sobuyile manje abazali bakhe. Angivusa umngane wami endoda kanti manje ngigaya indlu ekhaya wena untshontsha amafutha e-Vors ngithi mina amafutha e-Vors ntshontsha amafutha e-Vors kanti wangihloleka nge-Vors ngoba nalomntana izolo uthi mina ngibhodla i-Vors manje nawo ungitshela ngimafutha e-Vors athi endoda amafutha e-Vors labe wasentweni yogurt. Ngithi mina ngidlile yogurt lebe lapha ngifuna ukuphika shem mara ukuthi bengafutha e-Vors abengayazi ene ngitshela ukuthi ilama yogurt lawa khona snacks lawa bathi ama plain yogurt ngidle ene ngizwile shem ngathi mina le net le yogurt le bayenze ngiflavor ye-Vors ukuthi kanjani angiunderstand nami so le mntana the time abhodla mina ngibhodla i-Vors azwa i-Vors futhi ngibhodla amafutha e-Vors jo guys namanje shem umngane wami angikwatela ngoba bamshaya shem yiwo for uqeda amafutha e-Vors bamshaya for uqeda amafutha e-Vors mina ngwadle ne girlfriend yami Mara wena utholile invitation omshado. Ngikhuluma nawe. Ngicela bafaka amatende lapho ngoba kuzoba nomncane. Sibelele. Ijiberi futhi. futhi. Mama tamati nasiskipa naso siwele emanzini. Hayi manje ubabonga khulumela uthini kahle wakhuluma ngento ezinye ngiyadibana ama-invitation omshado nalothini kahle. Ibhasi kumele sigibele ibhasi awuyi kanti wena emngcwabeni. Emngcwabeni kabani? Emngcwabeni kumele sigibele ibhasi eligreen. Oh, yo bhasi green. Yeah. Ujiberi. Yeah. Izinto ezikhuluma ngazo manje. Igate ngibuza ngegate mina ukuthi sizolifaka nini. Igate lele kumele silifake solifaka nini? Igate lani? Yeah, ngisho le phone ngiyithola manje repair ngesalo tape. Yemoko. Izinto yakho. Uyahlanya yini? Uthongani? Hayi wena izinto ezithethayo amafoni namasalo tape kuphela la. I-fridge ifuna ukuphuma ngomnyango. Umanku uyahlanya. Moko kuphi?
Sethaveni. Endlini. Isendlini. Yini phambaniswa yini manje? Hayi, wayithi ngiphambene. Isije sokuphuma ngomnyango captain. Hayi, ukuthi ngibona umphumo ugibela phezulu wendlu. Ngakunyeza lapha. Bothata ba lena ke gore bontšhinyana ba lena le itshwara pila mola le fedile mola le wele and then ngwana kwa hae ko botse o ka se bofe seat belt after accident ha o khonahale Dimense wa bona nna ke le chiefs a kra ke chiefs but ke favela defense teng nna ke favela chiefs ke favela defense chiefs di consistent like ba itumella so se senyane sa baskeria ba khona o tswa ga 20 mara ga ba ka wina ga 1 le fatsela ru ba khona o utlore ya dimense ba teng chiefs ya dlala chiefs win wa ndala ba ka ebile they dream more ba go lelo ba batla Barcelona ba batla ba fetso wina wa ndala for one is not just one, it's something big that's like phela go lelo so se senyane se re skrea a little improvement re etsa re itumela re celebrate so word of the day go o tshwanela defense chiefs but o tshwanela ba tshwanela defense chiefs amatela go ba nne consistent no matter bo dimense no matter chiefs ya tshore ya win ba favor chiefs no matter chiefs ya ditsenye ba tla ba poster ba perlu tsa chiefs wandala ga ba ka ba wina ga 1 tlamo ga 1 ga jambitse tsa gore chiefs win wandala so le nna ba tla re itse something se senyane se scrunch chiefs it's a big thing wandala e bile tshwantse re celebrate so go simolla ka je bana re favela defense chiefs mo bolo na re favela bola re favela defense chiefs na ke favela defense chiefs mara chiefs ya ke favela ke le jealous na ke favela chiefs ya ke favela chiefs oh mongo papi mongo na ke favela chiefs ke favela di chiefs ke favela defense Villagas ah Villagas wa utlo ena mongo tlanya fela ka mongo papi oh kana ra hile shota mongo papi mongo jam yini le edliwayo wena ubona ngathi kwangamela idliwe Orlando Pirates imagine CAF gone PSL gone Nedbank gone jo awa bani ke badi fanele ingadliwe Mandela uphumile jele Jibere kanini manje ngithuka Awathi Mandela wafaka nje mina wafase kaphumile jele manje lamabhasi afikile lapho mabhasi yeah bathi atola ishatembuti netinkomo masesamba all the gibberish dina le di bus khwetsa khala lesi susagcina si right Sesusana wena engagcina usuta phela Ngikhuluma nabanda ubua jolo le malume ha malume lalela ar malume na tshwenye uma bakulo egameni lakho ubatshela mina le devil izelayo Mngani wami uthi ukubekezela kwenzakalani ngona ngithi kubekezela akusho ukuthi mawubekezelile kuzoba right phela usangabekezela vele kube wese ubekezele khona umuntu abazali bakhe bambekezele esabhemi insapho manje sekabhemi nyawo so ayi mfana bekezela but bekezela at your own risk ngoba kusangaba wese levels thanks for making this far guys, please like, comment and share. See you on the next upload. That's it. It's finished. Lalelindaba ngikutshele ngeyami impilo oh hey waze wangithwala usimakade wena lalelindaba ya
Uyatwala